ľudom. Milovala som ja, ale bez nádeje. Tisztelt vendégeink, engedjék meg, hogy sok szeretettel és tisztelettel üdvözöljem Önöket a pedagógusok alkalmából. Vďaka vám, učitelia, za každú iskru poznania. Vážení pedagógovia, milé dámy, páni, vážení hostia. Deň 28. marec je pre niektorých možno iba jedným z prvých jarných dní, keď sa všetko prebúdza zo zimného spánku, keď všetko hučí a ožíva, ale pre nás, a hlavne pre pedagógov, je jedným z výnimočných dní. Tieto naše deti stoja nastúpené, či už na skúškovej slávnosti, alebo pri maturitách, či záverečných skúškach. Práve vtedy si každý z nás uvedomí, že práve snaha učiteľov a možno aj nervy neboli márne. Nech sa páči, môžete. Milyen erő kell hozzá, de több kell az enyémnél. Olykor eltűnődöm én is, mit is jelent 20-30 szempár fénylő tükörtermében élni. Milí pedagógovia, vyslovujem vám úprimné poďakovanie, že ste prijali naše pozvanie ku Dňu učiteľov. V mene Zboru pre občianske záležitosti a v mene svojom vám prajem do budúcich rokov veľa zdravia, trpezlivosti, obetavosti, vieru vo vlastné sily a nádej v lepšie časy. No a na záver